Dear Mr. Lonely. Payadi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manunti tawin mo. Ngam aging gaita. Awan pa'y nadamag kung ar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo amo ti agaram. Sino nga iti malaam? Sa anak mo takas ta iday? Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Hangam, jakmut amo no kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balayda at ay bagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba't? Mapanak ang pasyar ije balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Ha? Barang kayat nak ni Lili. Na, imbag man, tama panunot mo butlaangan ti agaram. Nabayag akorsunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaan. Amangan no di nak kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko ni Lili nga agbalin amanugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga rod, nanang. Mapanak pa'y. Apaw. May tapurmam Manuel. Papanam ngay? Adda papanak. Iswa di ka manaktak. Sige, labsan ka pa'y. Ay mabit lang. Ang mga pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat Ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, paray. Una, tani. Lumakayak mo tan. Sabagay. Malangarod. Dumagas kanto dito'y balay into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay kat, una. Dumagasak to inton madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kwa. Anya kwa manong. Ay, anya ngay nga tatibag akon. Kaslamot ang agsalapid ti dila kon. Ay, kwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapantay iti arubayan. Sika ti agpili, no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga rod, ading. Nay, apay tayo dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sika ti agar-aram. Sika ti sinagutan na. Ay sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan niyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam iji balay darnel. Anya manon ti aramidam ijay, aginom kayo manawd. Nanang, nagparti ka no iti pato. Saan ka manan gagbartag? Saan kanto manan na makatrabaho inton bigat? Nanang. Basom. Ano saan kan nga umay? Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawid ko dagiti masitas nga intan ni Lili. Ha? Nililigayam ti ar-armam? Huwan paray. Nabayagan nga gusto akan ko na. Hangam, mabainak nga agaram kan ko na. Ket, naibag mga roden ti riknam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Diyak mo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man rod pare. Tulungan nakman. Umay kami manan agpasyar, ading Lili. Ne, dua kayo matan nga imay, manong. Una ding. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak ngay pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gaya man niya ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabalin ti makainom. Ay, mabit lang, manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung ti mapan mangala.
Agtugaw kalat taditan, tada ibaga ni Arnel. Sige nga rod, Manong. Ada ni Nanang ija kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabalin ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mga iti inumam dita. Tanay, madama ti panaglutok. Mabalin ti makiis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsubli iti ayan ni Lili? Ay, ang mga numakadisturbo akadakwada ka ni Arnel. Isua, dituyak pa lang. Ang mga nuad ay paramit yo. Tulungan kayo ngagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige, Nana. Tulungan kayo. Anyangay pare. Naibagamot lang. Un pare. Kat, anyangay ti ko, Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di. Kaya't nakmat. Un. Agyamanak nga ron pare. Ay na. Agyamanak numayaram nak. Kumusta ngayon nakkaw? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Ang mga nusong batan na kun iti mabiit. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Untatang. Katagsagana kayo. Ta iti mabiit. Mga sawa akon. Ay ket, jak nga ron ila kung ti talo ababoy tayo. Tay suntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Untatang. Taapaman asong batan nak. Ikasar ko na dagos. Ay kitagawaam nga ron ati mang pasungbat kinililay. Untatang. Intun bigat. Mapanak tumanan iji balayda. Pasensyakan pare Manuel ha. Saan ka makaduan ita? Kadang amin importante apapanak. Ay, kasano nga roden ti panagaram ko ngay paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ado ti trabaho. Sige nga rod pare. Iturturad kun ti mapan asisyak. Apay Barok, nakaumay ka mait. Ada ibagam. Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, Nana. Kat nurimwar damot kan ni Arnel. Anya, sa dino tinapananda, Nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katwan mait. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, Nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya, kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Kuan Nana, tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta Barok. No talaga akursunadam ti babae, ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka iti mangiyaram kan ka? Traidor mat gayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong Barok. Tawan amok iti day taatulagan niyo. Sige Nana, agyaman aklangan. Sige, mapanak pa eh. Dituyak nga aguray. Urayak ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Kunak no agpayso nga ayaram nak. Ngam, ay na, isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga kon. Saan ang mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbagta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agyaram. Iso asyakon tinangaram. Anya ti kayat asawon da ito eh. Siyak ti agayat kan ka ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Ay! Di kagdano ka. Basol ko ayan itakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko
Si kaamis mo tinangibaga iti marikriknam. Ah. Saan arumbang anang ibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, ading. Ngam, jak ngamin maiturod ti agaram kan ka idi. Tamaun una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan ati bagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam, jak amo. Duapay jak maiturod ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpet na. Isu ti kayat ko apakiasawaan. No sika siguro ti mo na anagaram. Di mabalin na sika ti sinong batak. Ngam saan kamat ngamin anagaram? Nabartag ka manan anagawid. Kanayon mo tan akas na ti arabidam. Saan mo na matulungan ni tatang mo iji talon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Kaapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Binasted na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di bang birok ka manan iti sabali nga armam. Nilili, tinabayag nga inayayat ko, nanang. Ngaman yan. Inununandak matay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak. At dalatapan na kapaay. Nala, inka mga naun, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Kunak man mo ko na madandani na kansong batan ni Lilay. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan ba in Arnel? Tinulag kong ayaram na kanilili. Ngam, isumad gayam tinagaram. Anya? Ay, Awan mo, Manuel. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? saan itan tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Isu nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't anak ko? Sa di naman ti papanam. At damanan na sarakak ng arma, nanang tatang. Napimpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tama nga no maagawan ka manayin. Kan saan ka namang ikuyog iti mangyaram kan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Un tatang, nanang. Talaga asya kung ti agaram. Api anak kapasyar ka, Manong. Anya ti kasapulam? Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen iti ikikita na kanyak. Apa yan, Manong? Di ka mo tinagsao? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading. Awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa. Agsubli ak tumanan, ading. Pasensya ka na. Kalaat matan asim makit ti tiyan ko. Sige, ading ko. Mapanak pa. Kumusta ngay paraw? Nakaaram ka madlaang? Saan tatang? Masursurun ako ni tibagik. Tapay, mate. Jak manan maibagat ti ayat ko kan nitulor. Hey, apay nga takas tuyak tatang. Jak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, tidadduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti arminda. Apay ngay sika, kat kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga sawa? Anya ngay ti kayat mo? Sika ti Arminda. Jak nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nakpagay Manuel iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak. Narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agaram ka. Saan ka asumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng, iti paraken ka.
Tay kunadang arudan. At dalat tanamnama, bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinga, di tinagan a Manuel, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Megan. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Uray anya pa'y tinaaramidan ti maysa nga ipatpateg tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo, no di tumulong metla kadakwada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Megan, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tatang, nakaawag kayo mat. Kwa. Mangibaga ako maiti kwarta ang balasang ko. Igatang ko kumay iti abunaw. Mano ay ati kasapulan nyo, tatang. Uray 5,000 la kumano mabalain. Sige nga rod, tatang. Inton bigatin nga itod ko. Agyaman na agbalasang ko. Ala nga rod, maturog tayon. Kat masapa akasumrak inton bigat. Kat kasano ngay nga ti kwarta ngay bagbagak. Kasapulak nga minan inton bigat. Ti asawak ton ti baunak amang yag, tatang. Sige nga rod anak ko. Kat ulitag manin ti agyaman. Bye-bye! Sige, tatang. Bye! Roy, si kaman laangan ti mangipan iti kasapulan ni tatang akwarta. Igatang nakano iti abuno. Imawag ngamin idirabi mangibagbaga iti kwarta. Manuaya ba kahit tauray siya akong timang ted? 5,000 ka no? Ala, idagas ko ijay balay dahin ton madamdama. Agyaman naklakay. Maladawak kami iti trabaho. Agdardarasak.
Naibagmat na nasabat ka. Adda kadwak amangan ita. Napaanak nga rod nagbayad iti bills mi. Jack na lagi. Due date mi gaya man ita. Nasaya at nga rod ata nasambot mo. Ay, hawan nga rod manang. Sapay na gadot ipaggastusan ita. Naimbag kada kayo kini Manong tawan pa'y anak yo. Anya na imbag. Kinapudno na kayat kumatan ti maadan iti anak. Ngam anya ngay nga rod kat awan pa'y mo. Aywan, kumusta gaya man ni Tatang? Inawagan nak idirabi. Indagas ni Roy ti dawdawaten na akwarta. Igatang nakano iti abuno. Anya? Kat na nagdawat mat kanyak. Ngam ti asawak ti binaon ko anang ipan iti kwarta. Amangan mat no kurang, iso adim mawat manan. Siguro. Among bagat, nasabat ko ni Tatang ujay ili. Adda kakuyog na babae. Asino a babae? Inyam amuna kanyak. Yen kano tinagan na. Kaayan ayat na kano. Anya? Iti kasjay atawan ni Tatang? Makiayan ayat pa'y laang? Ay, ubing day jay a babae. Kan adda pa itsura na. Ay, una yun ni Tatang. Saan mat kidi adakes? No mga alamat ni Tatang iti kadwa na. Ubing pa'y mat iti 50 taon na. Ang saan nga talo kung day jay a babae? Jay kumamat babae nga seryoso. Aywan gayam, na istorya ni Lionel kanyak. Dimawat kanumot ni Tatang kankwa na iti igatang na iti abuno. Ay, day ta itan tirigat na. Nukukwartaan laang day jay a babae. Bayam, kasauktuman ni Tatang. Tatang, anya di ibagbaga ni Roy kanyak nga adda babae yo? Saan ko a babae, anak ko? Tabalo akmetain. Kaayan ayat ko niyen. Unay kayo matan, Tatang. Lakay kayon. Agbabae kayo pa'y lang. Kaayan ayat ko nga rod kunak. Saan ket a babae? Kan sa anak pa'y alakay. 50 pa'y lang titawan ka. Iswa lumakayak pa'y laeng. Kat, ay ayaten na kayo mo laang dayjay akaayan ayat yo? Ay ket pirmi balasang ka. Ay ayatin nak unay niyen. Pagkunaan nyo? Kumpurminto pa'y ti pagsilsilusan na. Kat, day tati pangibasaran nyo nga ay ayaten na kayo? Kat anya kumangay nga raod. Kayat ko amam mo, Tatang. Kayat ko akasao ti babae yo. Ay ketuan day talagayam. Bayam, taibagak akayat mo akasarita. Ngem ulitak saan ko a babae? Kaayan ayat ko. Naimbaga-bigat mo, ading ko. Kaya't nakano ama-am-am mo. Siyak ni Megan manang. Inauna nga anak ni Tatang ko. Wan, amukon. Imbaga kanyak ni Tatang mo. Balasang kakadipay? Balo? Sina? Wanoan niya? Nabakatan ako na balasang. Gapo iti kinapilik idi. Anya ti kinayat mo kini Tatang ko, manang? Saan ko matamay baga no anya ti kinayat ko? Basta jak na pupuutan anat nagmatan tirik na kenkwana. Amangan mat no kukwarta am laang ni Tatang ko. Kano awan mat kukwarta na? Saan aya? Siyak tu pa'y ti kaadwan nga aggastos no kas di arumwar kami. Kas na ka di manang. Kat anya ngay nga ti plano yo. Naragsakak matan iti kastoy akasasaad mi kan ni Tatang yo. Ngam no kabailan na ka ikalaysa. Dinagsayaat kat kuman. Sige. Bayan nyo nga rod, takasaritak ni Tatang. Apay anak ka umay ka manang. Anya ti bagam? Ni Tatang, adda kaayan ayat na. Anya? Kaayan ayat kunam. Wen, kunak no kukwartaan laang di babae. Ngam saan samot? Pagkunam. Nakasaritak di babae. Kasla kayat na paikit di nga agkasardan. Nulakit di kayat ni Tatang. Ket, umanugot ka, ngagkasarda. Pangalaan ngay ni Tatang iti pangikasar na. Kasano ngay, no agila ko itiluti na.
Ay sos, day talakit din ti pangilaklakwan na iti dagana. Kasaritam ni tatang Wan, kasaritak to. Jakmat makasao itay, taad damot jay babae. Rumwar ka man ay. Mapan ko kasao ni tatang. Anya man ang tibagam. Kunak man o nagsarita kayaw. Sabali ti pagsaritaan mi ita. Anya ngay nga raw. Damagag no kayat na nga ikasar day jay a babae. Ikasar? Pangalaan na nga itigastusan da. Day tangarod, amang no inton madamdama aglako iti daga. Ala, ingka nga rod kasarita ni tatang mo. Tapno ammom no anya ti plano na. Wanya, napanagnakamaw nga ayatin nak niyen. Anya ti plano yo tatang. Ikasaryo niyen. Nagkuna. Lumakayak lang arudan, mangikasarak pailaeng. Katno kayat niyen ngagkasar kayo? Uray kayat na, ano jak kayat? Kat anya ngay nga rod ti plano yo. Agkabalay kayo latan? Saan Adamot balay na. Adamot balay ko. No kayat na ti umay dito'y balay ay kat umay. Ngam no agawid, di agawid. Ay unay kayon tatang. Sabay, madiaya. Ala, makaamu kayo manlaangan. Basta saan kayo nga aglako iti daga apang ikasaryo kan kuana. Ay saan ko nga aramidan dayta? Ket, kumusta nga iti panagsarita yu ka ni tatang? Awan samot plano ni tatang amang ikasar iti dayjay ayen. Pagkunaam, Di nantupay kayat nga agkabalay na. Mabalin ka no amapan ijay balay na niyen. Ngam agawid mutla ka no ijay balay na. Ay? Ay kat, saan nga rod in love kan kuana ni tatang Day tamot ti mapaliiw ko kini tatang. Iso abinaybay ako na. Makaamuda mo tan. Ay, nagadumot kan ti tao dito grocery. Jakla ko man nagtuloy. Awan mo't ngaminan amin ijay balay. Ano saklatan at makilinutlut. Honey, kayat buka di dayto eh? Anya ngamin dayta, honey? Mayat dayto adre. Gatanga, ta iso inumam. For immune system dayto eh. Honey, tinawag na. Kaya't naasawat. Duwa ti babae ni tatang. O sige, ikarga ko iti basket ta. Asit gakman kat ida. Takasaok ni tatang. Tatang! Megan, ada ka ba't gayam dito eh? Asino manan ti kadwayo? Manen, kunam balasang ko. Ay, ako anak. Nagsina kamin kiniin. Isu itan ti kaayan ayat ko. Isu ni Nancy. Honey, isu gayam ti inauna nga anak ko. Naimbag nga agsapam balasang ko. Ay, naimbag mat nga agsapayo, madam. Tita, kunam kanya kon, iha. Sige, tita. Sige nga, Rod. Tado pa'y tinaskan agatangak. Panawan kayon, tatang. Umayak to ijay balayo inton rabi. Ay nasyak ti may babain iti aramidan ni tatang. Apay manan ay habakit. Napulot manan ti ulom. Ay na bannog mula ang dayta nagpalengke. Ala, agi na nakakit din. Ay, sa anak nagpupudot. Aburido akin ni tatang. Apay manan ay Nakitak iti grocery. Sa bali manan ababa iti kadwana. Ay? Ay, bilibag mat ka ni tatang mo Playboy. Kasano, adda itsura na uray lumakayan. Ay na, saan anak katawa to'y ibagbagak, Roy? Ay, pasensya ka na bagat. Ay, di ka nga rod agungatan Pagkat katawaan ka laeng. Ay, ngam no maipapan ka ni tatang mo, bye-bye amon. Ay, mas dawak mo't ngamin kadagaji babae. Panagkitak iti babae. Adda mabalin na iti biyang. Kat, anya nga iti problema dita. Mayat kidi tapno saan da kwartaan ni tatang mo.
Saan nga taang maisarsarak laang ni tatang? Ay, no adda asawa jay babae. Ay, mabalin ang maisarsarang ni tatang mo ah. Ay, una yan ni tatang. Mapanak manen ijay balayda, takasao. Tatang, anya ka di day tingar aramidan nyo? Baybay anak ka di anak ka. Ragragsakak lang matibagik. Anya ti kayat mau. Agkulkulong aklatan dito'y balay ko, ngagsansanuaw. Asino manen day jay tatang? Amangan no adda asawa na. Balo day jay. Kan isa o tinagparipirip. Ay natatang, kitaan nyo at aramidan nyo. Amangan no inton madamdama. Day tanga aramid nyo ti pakaisagmakan nyo. Di nakpakadanaga, nanak ko. Amaok ti aramidag. Ni, manang yen, si kamat gayam. Anya ti maipaay ko. Mabalin ka di apastar kanak, ading ko. Ay, sige manang, umunag ka. Ala, agtugaw ka manang. Agyamanak. Ita, anya ti ibagam. Nakiwin naswasak ka ni tatang mo. Tanaamuak nga da sa bali at chicks na. Ngam itala ang anaamuak ang masikugak gayam. Ha? Sana si Mang pati binulan ko. Idinagpa-check apak, masikugak mat gayam. Anya? Anya nga ruti kaya't yung mapasamak ita manang. Nasken atakderan nak ni tatang mo. Pangaasim tatulungan nak. Kabsat mo, daytoin inawak. Ay, wala. Bayan nyo manang. Kasaritak ni tatang. Ibagak atakderan na kayo. At darumbang ama-amuan nyo, tatang. Anya day ta anak ko. May papankin niyen. Abay, nagipulong kan ka. Isumat tinakiwin na swas kanyak. Wen atad da sa bali a babae yung. Isu kumamat kay tipilyag. Ngam di nakmat kayatain. Masapul atakderan nyo, tamasikog. Anya? Masikog? Imbaga na kan ka? Wen, tatang. Imay nakisao ijay balay. Ay, katuwan Itakder ko, tisigog na. Ay, sumardang kayo ngaminan ang agbababae. Kat ipamay sayon ni manang yen. Lakay kayo lang arudan. Di kayo pa'y lagtal na. Wenain, anak ko. Oh, nakaumay ka manang. Ay na, adda na si kugan ni tatang. Anya? Madanta iti kabusat? Kasta nga rod, umay ko ibagakan ka ti plano. Tapno agtal na kuman ni tatang. Oh, anya day manang. Pagkasarunta ita. Ha,
Uray mga ladalaang iti papel na. Ken agsagana tayo iti uray basit laeng. Ano santan Datan ti aggastos para kinitatang. Ay, naidumdumamat da ito Anak ti mang pakasar iti amana. Ay, wan nga rod. Ang tapno agtalnan ni tatang iti kalukwan na. Naganakan ni Manang yen, ket naragsak kami amin. Kasla anak kon ti pangibilbilangak iti kabsat ko, gapu iti kinaawampay anak ko. Ket nagtal namat ni tatang ko. Tuy pagayam mo, Megan. Agyaman ak pagayam Megan iti daytoy apakasaritaam. Kasta tinasingpet nga anak. Urayan niya ti pagbasulan tinaganak da, at dadalat ta iti likudan tinaganak da, asidadaan at tumulong. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Megan, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.